Hi, hello and welcome back to Christian Toron YouTube channel. Pininang letong bana chutong long paning arong parpik lah. Pum pachika ting pachika. Alam lah. Masih pini labang so a video along advertise paklang paji lah ke M photography butuh Facebook along lah senang letong alang lipan jongsi anu tenda mobile phone ban de klik lah hai setame jongsi me thang mobile mas tame me thang klik upor that pulotang te alang lipan tame hang me alang li men ke min data ro pu alang li Facebook page la ke M photography pu asalang lipan page like panang le tom alang lipan ching ki me jongsi alang le tom han alang lipan kenang do pulotang te la senon pachini lo to tang te pang cheng pon thu philo na labang so tumu nili pan nangeluye pan alang li nili Facebook long pensi nili phone number ke an alang li men la ke borson be pu amasi alang li cheklo Johnny aprang pen la nili pan nang contact stameng bong alom nili ta ching kilong pa mi me da lo stameng alang li tame aning chepo ai nili ching kidong pa mi me da pan ajak stame puthat pini ans tame alang li tomo thanpon longpu alang li nangalu tomo thanpon longpu bosini jala alang li ningarong ade ha la sila bang so tomo la ke kalitang hemaribe alang li ke kolonga sido number 2 karbirong sopi sido la se alang li achormen ke sangpi kungri phangchopi lapen ke alang li sopo ke non nangathan bang lo person be la se alang li pan lu pachali lo ajar lo la lu pachali galang li hoton hak beleng ingklung la kibu ke jor pen loksi alang li la asopu pan tame lu pachali lo lapan ke achor pan tame kadu kawe ke chokujun peri kadu kawe tame pilong lo amat si kai la pu reng dog reng ni lo ningarong lo once tame 1991 aning kan bang ke kopai kelang no pen jok alang li pan arnam chepon lo amat si non ke alang licor ke dulang sangpi kungri phangchopi lapen asopu borson be lapen amun pita dolo alang letum alang li ke klem ke dam ke mesen panajo alang letum non ke dut ans tame achor lapen ya alang li sopu amun pitum same reng dog reng ni pen choklem cho dam long lo cholong jun long lo setame alang li logo charlie gala so balancing ton kok lo besan lah ya setame aling noi alang li kalitang hemari be alang li klemadam cepaduk pana joglo asela sondak thakado ka bestame kemesan pen klem lo pulo tangte la sonat tomus tame rabang so perthi long kai ke ta do long raji chathan long raji ase alang li kibu tekang hake lahan lo kapre bang gala so kamera ka do ka via vedat pana jog beauty den long medala tamela hage sibang non puda dolang masi alang li borson be pasame chiu thai pon lo lahan lo ase pini atamo la pon sing ton kok lo kadu ka vi panstame nangkar judun pachoro perfect lo. God bless you all, thank you. La pendet alang li borson be pansame choro perfect lo nang letum kai ke tareng dog reng ni pendolong po nang letum pansame anam herjume pedana. Thank you so much. I always made a post the reference to nang letum nang karjun pachoro perfect lo moko chetong thanang de la son thak thak tumo ko mane share ning hang plo tangte neli contact number long nang pitame 8486211127 la han lo. Thank you so much. Yeah, bye bye. Ping chika chiking.